आधार कार्ड ला बांके कदु कवे abang pu abang phi सर्फिसर पु पेंचिंग लॉक osomar की बिकिथि तो मंता सलाम मते दो एक थाइलो स्तामे आधार कार्ड लोंग की दो मोबाइल नंबर अधोग तुम बांगे लासो मोबाइल नंबर बांके असीम बांगे हाइनो एक दाक्ता दो लापेन फोन इंग बोचो होता दो लापेन अधोग तुमे कसलाम होद मसे अपडेट पन पे डेट मते अदाक मोबाइल नंबर कलांग दोन डेट लसन दो lasi non ba nali tum mathanang nilo nali tum hemi nilun penstami nali tum amina masi update ikmilo mobile number bangke lapen koson se update ning man labangke nali tum labang so video long se thek pon long ikpo lapen aprang si kardom kado kavya fanta nilimen laki avinas teron lapen non kelang bom labangke nali tum kaching ho naya channel lo kar bitich 2.0 youtube channel labang so channel long jong si komani abang pu abang pinang homri milang pule nali tum kaching hondo pule te subscribe prepin pe dam igrino subscribe igderno lapen adung het belaran to dui dakanali tum berpon igderno lalo pulte monon pini li kapre ka sonle upload stami nali tum kilang long da prangi mate kachini da prangi fon lo la si pada depin pen koson se update ning mala so process banganali tum labang so video long le lang ponigo mate lapen aprang senal itum la so video description along stami ni la so link bang pi gelo la official Indian Post payment bank ahin peno la sinon dak service bang la Indian Post payments bank na so hin pen stami dak penangan service ki me bang pi pono service ki me pulo tenali tum dak thek pono ye service request from doorstep banking nali tum mahem along masi so service bang long po mate nalitum hemini lun pentas penstame nalitum so service banga dakpen ali chen pon melo lapen labang kela hela nalitum hem ini lun penstame open mane account bank account lateng puing melo lapen Adhar ATM for Adhar linking bank account latanali tum hemini lun pentamelo lapen bill payments labang kanani tum hemini lun penstame lai a system at lai process panalitum claim pon melo lapen domestic money transfer latanalitum lahai service antanalitum dak hemini lun pen long ikpo lapen payment to DOP products lasando lapen digital life certificate analitum hemini lun pen semar ikmelo lapen non banke nili nangke than jibu banke nalitum phan Adhar mobile number update la sikumane abang phu abang phi Adhar card along stame mobile number banke kaprek doko ka thek mate a mobile number masi asim masi hinodak jola sontum tadu ta thek hela si la so puthak bang nili nang than pon ek popular Adhar mobile number update bangke labang da nang litum hemi nilun penstame update ik milo lapen child Adhar enrollment lapen bihek osomar tum hanjong si Adhar card apply pi pule nang litum la hemi nilun penstame apply pi milo heming ni lun pen pustami dak asap sonali tum ingson sonin cipadung ning mate so proses banali tum dak claim ik nang pola bang nili video ki jut molam nang than pon ik pon nali tum afan lapen aprang sinali tum koso service bang sinali tum dak pen kinaing mala so service nali tum select pon ikon nili dak nang piklang igi bang Adhar mobile number update so dim nali tum la box so thek loi la box so long nali tum ber ik nang po bere global nali tum dakpen solution ban nali tum dakpen chongwai pon ik po choice option lo lapen aprang si nali tum amen aprang kitok tok la so Mr. MRS MS la ban nali tum dakpen chongwai pon ik po lapen that first name Adhar card long ke do ting amen nali tum amen dak tok ik po lapen last name ta Adhar card long ke do ting tok pon ik po lapen mobile number jang sedo polte nali tum dak mobile number bang pidun vek nang pola pen email ID bang ke la anang sotse email ID nali tum dak pen pidun de data chok lason thak thak sidak address first line address second line la bang tadak menoteri lot mate pinang la star ki do an la air chorchat an bang ke nali tum pidun ik thai nang po mate tok dun ik thai nang po la pening sonalam da address first line la pen address second line bang aprang sinali tum arong amen la pen area men bang abera tok dun note dak bang chok ik po lapen nang litum dak pin code bang dak pen ber pon ignang pola so pin code ber dat pen nang litum a post office bang dak automatic chong nang klang ik thai po jong si dak number ber iglopol te pin code number ber iglopol te dak bang ke
select an optional long stami nalitum te bok head a post office dak chiklang ikpo la pen nalitum post office bang select ponang po la pen son thak thak se post office selected benefit subdivision la bang kanalitum da automatic lo bang ikpo la pen division da automatic la pen region da lo la pen circle la pen state ai wit nalitum dak pen fill up don iknang nela da automatic chewang ik type po la pen any specific request bang nalitum dak ke tok ning bang ke nalitum son tok igon ketok na imbang kan nalitum son tok igon please update my son tok te das tame update mobile number pule nalitum tok ikan ta choglo up update mobile number ya na sonne tok ik ta choglo nalitum la sodim bangke la son tok det pen da feed nalitum la mandatory disclaimer ba nalitum dak pen lang pon ignang po I agree to terms condition I consent to receive my communication from IPBB through SMS, email, WhatsApp, and other channels related to in the products and service offering. Nominal doorstep charge will be applicable by clicking the submit button and agree to pay charge. Please visit iponline.com. Lapen la sono dak tong na item la terms disclaimer ban alitum dak pen lang pon enno asi charge bang kadak sub so en ikpo charge bang kan anma any la bang kan ili video ki jut malam nan than pon ikpo apen franctional itum dak tick box theklo check box la so dim na itum ber ignang po apen agree option long ber det pen fit la so captcha number bang na itum la text verification long na itum dak pen ber ignang po la so text verification bang na itum a mobile los tami kaprek sidui la pen dak nili mobile long tan itum theklo da kaprex do la bang nalitum dak fill up on igo la fill up igdet pen nalitum la submit thekloing la ber submit igo submit igdet pen nalitum atheng no chiwang thupola pen aprang process ban nili nang piklang pon pelos tamini li dak pen try pon ik elo nalitum pan nili video la mar me ko nili try ik elo la se thanks for submission your request polo sonan chiklang igi la pen nalitum la submitted afit thanks for your submission request la son nang chiklang ekpo la pen ni thoma feed nalitum of fan post office pen stami mate postman stami nalitum fan nang contact ekpo nang contact igdet pen feed nalitum address bang chethan nang pola pen wang ekpo nalitum athengnu nalitum ahem alongan wang ekpo la pen la son Adhar fingerprint hai hui nalitum dak pen pidun nang po mane hem pen dam nang nipin la yo hormu bangke la pen wang ikpo dak sinalitum detail totally kam bangke dak nang litum hem long masi claim ik thaipo la hello a process bangal la pen sonalam la iriatin a postman tum sig prek la mate post office tum kaprek adhok long bangke thek the tum da doi la pen adhok long bangke thek tum doi la bangke area link lo mate postman mate post office link lo asiko konanel post office bang la son facility data tech dukok go office tami ke thek the pen jat pen nang contact data tech la pen jong sinang litum pini karjia sondo pule nalitum la daga thak number thek lagi 155299 asodim nalitum homri ikon the homri global de nalitum detail salam arji ikon la lopul de nalitum chini ikpo jola hela process bang la pen nalitum la biometrics elaso Adhar nalitum dak verify po mate verification po la pen la nam bang ke nalitum la so sipidun nang po abisi bang na 50 rupees bang na ani nalitum afan 50 rupees la bangal an thewe la sinalitum bangal la non bang a process bang joy o la an sung la sinalitum ta kumani jong se mobile number ki chok che do pul nalitum try go batang sinalitum submit ego submit ik det pen adha long der chat thek thegi 1 week mate aptang si hapta hini bag and data thegi asenalitum mo aprang jong se pine problem do pul nilifan nang homri go nilista mena sirab dunia fanse bori ikpo ase pini a video bang lang misen do pul nalitum comment long bang togon la pen like la video kan maser un share gon la pen son son video kilang long bam ya panalitum la karbitich 2.0 youtube channel banalitum
subscribe ik nang pola pen adung het belar jan dui da kanal itum bere ik denon depen patimi ya video jong selang le lang pol nal itum la video ki jut molom thek ponlong igi la video ki jut molom nal itum lang ingo tang de pin ya video long mol ancholo la sedum ithak me kadu kavi kard biti 2.0 youtube channel ke lang ara don mas tamin dilhen pen kardom